kular hakani kesni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda be ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kod bat ki e-materials kin don ru ki mock test ban Pynkloi api na kabenda ka neat. Ki Noyalam Jonga Jets 24/7 beralam khamat dan Managing Director Usam Lapins Kemlang Yuria. Haga kendai ujliu azak pun riu kira leit benya kendu ya Deputy Commissioner ke East Khasi Hills Abilash Baranwal Ubaderu Chairman Jonga Regional Transport Authority ban Kyrpad bon pelait nok Pynkloi yeki allotment order na kebenta ki samla watkam ki ba apply ya ka two-wheeler permit na kebenta ban kamai hasor shillong lingba ki bike taxi ni ki thuk arshaka. Haka Jingkitkhlieh kelap patai kubor usam lapins Kemlang Yuria ulai thu bau Deputy Commissioner ula pentip ba undang bishar shwa ya kani kakam namar ba udang shushimti thamai kumukli nosen shar ka sarkar hapo ka East Khasi District shwawan pelait yaki allotment order. Kejumuan kendu jongi mentasi hadisi like yai Mr. A Baranwal ibadi Deputy Commissioner bertemai nama raja juga poru di Chairman juga board juga Regional Transport Authority di kejumuan jongi mentasi tolong ba abi dia bakal ni allotment order di nak liang jongi wan ban Kyrpad di Chairman sebab kam dari balong ke balak ban Pynkloi nama ba kumbakalong kita kumbakalong kalas or bagi isu yang kali ka allotment order kali isu senang tam di kuat baik yang kali ka allotment order this time kan kini support kata di nak liang jungi wan ban Kyrpad nama bagi dan ke jungi so sendiri nama tak kini ki applicants mah ki riders ke bawa apply nama tak kini allotment order nama maki iPhone ini nak support nak lihat step bencuang mah di nak liang jungi ru kai bangila aka bor jungi ni le kamram di dak jung so khiam klik bentar itu juga awan ban apply ya kali ka allotment order di sawan jungi Kyrpad ya DC dan program ba subhaban Pynkloi no ya ka allotment order mari sini nama dan nak deng kiru ki omba ki trek suban kamai dan ki pelali bela dan ki melian ban bela ki omba lakwa bandit ya tu kam ke berem ka ni ka bike taxi ini bentar ni wan Kyrpad nak liang jong i DC i ong idang wan thamai ni ru isutu e kata ti ong mangan pule ba no ni ka yukaya ti apa dia bukan ni yang ba once na sutu bai kan ni ti persyang hika bala di Pynkloi ni allotment order ni allotment nomor number ta gitu ki applicant ma ki bakwa ban le ni ka two-wheeler permit kita kam share allotment order. Bila yo allotment order kita lah proceed ban apply nak betaka permit jongki kan. Te ada kasakut ka allotment bang awai pi di senam permit terkadang sewan and plus kadang bidang i ki news serum seneng te ni ngidan mak ta Jingkitkhlieh ta jokiru lawan banya dan Pynkloi benda dekat nak kerja 24/7. Ya kali kalau ini kebut juga dan menyuai di kami compose di DC di Chairman Secretary di DTO jangkan mereka DTO di district but dan SP ru involve lang di KMVI kita kata di Bangkok juga ni meeting along Kiwan Kiwi kita di eleksi kesimpulan kadang ada kami masalah ni mak personally ban request dia kata bentar ke ngaruh mas ni semua bisa meet sistem na office tu buat apa yang kejumpa kamu ni berkat nak bentar ki mah anom ki para tu personal ki bawan dan apply kita kata misalnya one personally request di chairman juga aku ini buat dia ni semua layak cuma dan Jingkitkhlieh boleh tambah kuat ban mah beneran ke aggregator company dari mudah Jingkitkhlieh nak kita ki panggal pasang
are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.